Ayin p'unchay munasqa hermano hermana imaynalla kasaykichik. Kay kutipi noqanchik tinkunakullanchikta maychus kay devoción matutinanchikta ñawirinapaq. Kunan día parlawaspa kasun imaynataqa apóstol Pablo k'amispa kasarqa hermano Timoteota. Imaniyta munan Timoteo? Paypi nin ahinata. Timoteo kaniyta munan reverencia, honra chantapis munakuy gloria a Dios nispa. Chayman hinata apóstol Pablo nisarqa, kunanqa kan Timoteo joven kaygi, chayrayku kayta qillqamuni tukuy sonqomanta nispa. Tal vez kan recién reqsiyki Diosninchik tatata, manataq yachaykichu imaynatataq munakuyta graciasta qoy Diosninchikman, qampaqpis kasan kay yachay munasqa wawqimasiy. Chaypaq invitaykichis kicharinaykichista maychus kasan kay primera de Timoteo, uhniyuq chantapis iskay chikllashqan nina hinata. Kay kartata qillqamuyki creeypi cheqanmanta waway Timoteoman. Qanwan kachun Diospa qasi k'acha yanapaynin, khuyakuynin, sonqo tiyakuypis Diosta tatanchikmanta Cristo Jesús Señor ninchikmantawan. Apóstol Pablo nisarqa waway Timoteo. Maymanchus kan kunan día rigi chayqa Éfeso llaqtapi kayki. Kay llaqtaqa ancha huchasapa kasan. Chayrayku qampaqqa kay tareaqa mana facilchu kanqa. Pero kan creenayki tiyan Señor Jesucristopi. Sinchita sayaspa sutiykiman hina kanqa wiñanayki tiyan evangeliota predikaspa nispa. Sapa uqninchikpaq munasqa kuyamasi mana facilchu qayari apay evangeliotaqa, pero imaynata Timoteo kay k'amita hap'ispa sunqun ukhupi payqa ñawpaqman rirqa. Sapa uqninchikpis kayta ruway atinchik. Chayrayku devoción matutina kunan día t'ukuychan kayta nispa. Sapa uqninchikpaq kasan kay llank'ayqa. Cristianos hina noqanchik hapananchik tiyan Diospaq evangelionta. Mana facilchu kasan, porque a veces hallp'aqa mana allinta preparasqachu kasan. Pero sapa uqninchikta Diosninchik waqllawasanchik, pikunas kunan día apanqanku evangelioyta hank'ay pampasman nispa. Maskani sunchik noqa munani imaynata Timoteo, imaynata apóstol Pablo rirqa kay kikinta noqanchispis rinanchik tiyan. Kay yachaywan k'aya watejmanta suyasayki, mark'ayta pachimuyki.